Yeah, this is King Scorpio, the slow poison TKG, and TKG for try to keep going. Yeah, baye tengonyama yezulu siyakhuleka kuwe baye tengonyama yezulu siyakhuleka kuwe wena wethu inkosi, wena wethu inkosi, akekho ngafaniswa nawe, wena wethu inkosi, wena wethu inkosi, akekho ngafaniswa nawe, bayete, bayete ngonyama yezulu, bayete, bayete ngonyama yezulu. Baba Somandla sithi bayede Ndlovukazi, umkhulu yesabeka wena uphakeme kakhulu, isikhondla khondla inxakanxaka akekho ngafaniswa nawe, usilonda kulo mhlaba ohlabayo siphambana neyalo zakhe sathane shaya ngamakhanda, bhubha siwa silalu yakhe wena uzange wasiyekelela, nakunamhlanje sagadlaza. Yeah, nakunamhlanje sagadlaza, inkosi siyakuvuma, inkosi kakhulu, ungcwele kakhulu, ebuhleni nasekubini uhlezi ukhona, ungcwele awushintshi usaqhakambisa, sithi bayede wena uyabusa, ekuseni nasemini uwe wedwa uNkulunkulu. Baba Somandla sithi bayede Ndlovukazi, Baba Somandla sithi bayede Ndlovukazi, bayede. Yeah. Sanibonani, sithemba ukuthi niphilile nonke. Thina sisaphilile, onibingelelayo uThula Sizwe wakaNkabinde aka King Scorpio, nginibingelela ngikhona lapha eKQ Records of Salvation Studio on our second episode lapho sithi The Spear of Workers. Sinaye episode 1 lapho sayi introduce lengosi